nemamo definisane kapacitete za realizaciju tih prioriteta, nemamo definisano, govorim sada formalno, svi mi to negde znamo, ali to nije donešeno na nivou dokumenta. Nemamo definisane odgovornosti i obaveze u odnosu gradu, Užice, organizacije osoba s invaliditetom, ustanove, institucije u gradu koje su nadležne za osobe s invaliditetom na ovaj ili onaj način. Sve će to biti uvezano i spakovano u ovom dokumentu, definisano jako precizno i to će, primjera radi, donatorima iz Evropske unije, ljudima koji odobravaju neke grantove iz ministarstva i sa strane, biti jasan dokaz i pouzdan oslonac da neki projekat dodele recimo u Užicu, a ne neko drugo lokalnoj samoupravi. To je praktičan i najbanalniji mogući primjer, ali naravno taj dokument podrazumeva i daleko širi benefit od ovoga koji sam sada naveo. Akcioni plan zapravo jeste jedan dokument koji na osmišljen način planira aktivnosti koje su bazirane na prioritetima ljudi koji žive u svakoj lokalnoj sredini, ali koji također uključuje i predviđa i ključne aktere koji treba da realizuju te aktivnosti i naravno za sve to su potrebna i određena sredstva, te će stoga ovaj akcioni plan uključivati i konkretan plan budžetskih sredstava koje će biti opredeljena u ove svrhe tačno po godinama realizacije i onda očekujemo da ćemo nakon 2 godine moći da izmerimo napredak u određenim oblastima koje budu uključene u lokalni akcioni plan. Osnovni cilj ovog projekta je praktično da u svetlu izrade novog strateškog dokumenta unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za naredni period do 2024. godine i na ovaj način kroz ovakve akcije senzibilišemo jedinice lokalne samouprave da usvoje svoje lokalne akcione planove, čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i prepoznaju potrebe svojih sugrađana sa invaliditetom i otpočnu ili nastave u većem obimu pružanje podrške uslugama namenjenim inkluziji osoba sa invaliditetom u društvo. Užice je jedan od gradova koji su obuhvaćeni predlogom projekta i ovo su prvi inicijalni sastanci vođeni od strane nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom u koje se mi uključujemo i u smislu podrške i u smislu eventualne pomoći koja lokalnim samoupravama u ovom procesu bude potrebna. Tih sastanaka će biti još do, kažem, konačne izrade i usvajanja ovih dokumenata od strane lokalnih samouprava koje su projektom odabrane.